Ibi bibanza rero hano, aha ni muri Musanze, ahantu bita muri Cyuve, donc ni ahantu harimo guturwa ubu ngubu. Aha rero ibi ni ibibanza, ni ahantu hanini urebye aho ngaho, aho ubona havuyemo ibirayi, ureba ukuntu hangana, ni ahantu hanini cyane, ukongeraho hariya hakurya ahantu ubona harimo amasaka, aho harimo n'agashyamba, ukazamura ukageza aho hantu muri iyo nzu ureba iri guhinguka. Aho hantu rero hose hari ku isoko, haragurishwa. Ni ahantu ubona habamo nk'ibibanza biri muri 20 gutyo cyangwa birenga, nyine byaterwa. Harimo umuhanda uzamutsemo gutyo ugakata, uko ubona kuri ayo mabuye aho ngaho uwo mwana wambaye umweru arimo kunyura. So ni ibibanza byiza rero biri ku isoko, ushaka kugura ibibanza byinshi ukagurisha, cyangwa se ushakamo n'ibibanza bikeya, byose hano rwose waza ukigurira, ni ku mafaranga makeya. Ushaka kuhagurira rimwe hano watanga $150,000, urumva ko wanaguze makeya. Hanyuma mu gihe waba ushakamo ibibanza runaka, umubare runaka, nabyo ntabwo ari menshi, ku kibanza kimwe cyakatutse, ikibanza kimwe kiri ku $12,000,000, ariko ubundi ibindi bibanza biri kuri $15,000,000 hano ahangaha. Reka birinduke nkwereke ibyo byaguzwe kuri $15,000,000. Hano inyuma yaho narindi, ahangaha ureba ni ibibanza byaguzwe, kandi biguzwe kuri $15,000,000. So ahangaha rero urabona ko ari n'ahantu heza, harimo imihanda, hegereye umuhanda, dore haratuwe. Aho ngaho ni amazu yo mu mujyi wa Musanze, aho ngaho ureba. Ukomeje hirya urabona ko hari ahantu heza. $12,000,000, $11,000,000 hano urabonamo ikibanza rwose. Wihuse rero wakwiboneramo ikibanza ahangaha. Kuhagurira hamwe ni $150,000,000, nayo ntabwo ari menshi. Murakoze.